ene eye omanfo a ewo eye takwa no fi se yenua Kwame Owusu antwa ye frɛ no Kwame ato apem ne ho wodo pa ewo takwa ene ne ntamu ha enom enti amane a asie eniaminua asemo eti da chese outdoor ne dia mone na ne enamu a ne Friday no a sa outdoor no de na o ka ho ebi ena ye sa dwumadie no enti after no a obi a ye papa mo obi a call ye no ena yante nka because Saturday na say ye san koto aso but Saturday no ye tried to locate him and so no and go through yantimi locate no na exercise na de course so other staff were available no koye exercise no enti no we thought say bia brena wa brenti bia or relax na bia bibi enti no na holiday no so enti na yenim say bia other assignment I engage in by enti no yenya ne Saturday na nko program no dey pass all right but apart from no na yante nka bie wa enti wo hwemu kura na say Friday na incident no happen here the Saturday no nyina kura na person no nyina na say na ebesi awie na wan complain say the ho dodo no ana bibisa wa bra mo pon fiada do wan shada nka bibia but the days before fiada na dey na kan say ne minimum asi okasa na hu say ne kasa no the normally said o si kasa no odu say na no na enter say no kura complain say ne minimum si Wednesday oba program na o kan say atie form fanche no na ne voice assistant kakra that is the only complainer or about the health but one can't any other thing be relatives to say ne honemu baby edodona na whatever apart from the minimum na that they no ka say atie form function na the minimum ye ne ya ne de no achi de one can be bia and na uhunu so nante o work all right because I think the bosumia etwam ya mu hona mo ba ha ye nyina ye be ye meeting mo a sure oh and arehosama asie eno no ono kwa ne da on oni yire ana kan chimo bia na wa bisa sama me de mare ho asere kakra Kwame ye nipa oni yire for now okay ena eja mrantia mpanachen de mi ese mama suafo abuhu ane mi hunu se Kwame mpanani a ye beka se bia one no ne da esore ana whatever ne aminima ne se Kwame de oba no be na adwuma wi a akope na bia na edi wakɔhwɛ Kwame pe ball pa wakɔhwɛ ne football owi a okɔ fie enti aba ne sa fraternity na ho no se no so afa no because bam say takwafo ni tugu afidi 10 time kese nim sa yeah ohawa a pusu nipa dodo na ewo takwa ha because se oba takwa enclave mu ha Kwame ato apem ye one presenter wabo area hanom ache onim area hanom wa create a name wa use media no ede create a name for himself baby a wa ye adwuma bia or excel enti eno no so ama waba be ye a household name okay o sheta kwa ha baby a from ni fida demu baby na ye adwuma ede ba Sompa hanuma na no ya oba ya ye no ye adwuma yi utimo se edin no a eda ne so no odi din no nam enti enye nwanwa se asem no kura si ye no we town mu fo no kura biti kura ansana ye kura officially ye tie because ye well known e watakwa hanum ntino enye one say social media na flood with ne honsem ene ne ekeka ho because we very popular pa e watakwa hanum why ne anopai mame fo nsia menim say ye wi a ye bedi nkomo wa chire ho me da senana
nyame nhyira wo nso nyame nhyira bebree ɔwɔ ahene champon enso the host a political show enso ɛwɔ takwa 101.1 FM Sompa ɔmbɔ show host anɔpɛ wote sɛ yɛne no edi nkɔmɔ ɛfa breche kɛse a abɔtara one media Sompa takwa 101.1 FM ato ampem jese nyame hu yamobo ya observe a minute silent mano da area sports for no so beba sports for the beba na ya back ya beto aso na de dwubadie ye nyina ye used to ana ye yenua ato ampem very sad incident, very unfortunate incident. Pa, kesiye pa nesi. Takwa. Sompa FM. And may his soul rest in peace. Amen.